Kakasi Students Union Laban Circle, Lingbau Samla Ruben E. Najar, President, kalau pentip akan yak cekmat ban pencnai ke yeng nak benta ki kasi baduna ke yok kot, bagi bamdon yeng ha Maxwellton Estate. Habakran sikilat patai kubor kan opai sngi jong ar pundai tarik urumpang arjar pusau, hadin ke jing syak kot yakran ha ke Deputy Commissioner jong East Khasi Hills, namar ke jing lechna yeng ha ke jaka ha ka por menstam, Usamla Ruben ulaong, ban nakal yang ke Deputy Commissioner kalaong, bagani ke jaka ka don ha pedeng ki jing elek mukadma. Kumban syukro bahadien balakut ke jingbu por bakhat san sngi da ke circle bagi bor sarkar ki diban weng no mardor ki bar jella ki basa ba nyak te jaka kumta ki dekhot ke circle ha ka nyo beje men step kilawan ra rangkat ki tiar kitar ban sna yeng ban ailat ki parakasi ban sa ha kene ke jaka kani ke jiwan sna yeng kala penlong ki bor pinya district ban tuklar bat ban poipat hadu ke jingkhot yakran da ke Deputy Commissioner ha ka no pai sngi jong ko arp khandai tarik rumpang arjar psau ke circle kala bu jingkeli balai ki bar jella khlam ki NOC ru ki long ban wansa kat ban na ka benta ki khasi pan omlong ti hadin nda sing habdin ka jingko jong khatan sing kumbu ni menem step ni la kumba ka we symbol na kama ban protest against the government bakala penslam bal kam shimna ban kendang ki bri ba sa pe an po Maxwellton Estate ni kum ka sing ni la shna da ka yeng bangin ai waish ki kasi te hadin kata nakal yang jung Deputy Commissioner kila khot ni bat ni la pisngo biang yeki ya ka dorkas ni ni la pha ho khalai tarik February mutau kana te katkum katu dorkas ni la ya rai be itu minta ba pidon kam ban be nomor dor ki pasabi hinte te nakal yang jung Deputy Commissioner ila pencai ba kadang don kili pending litigation ki cases ki benar-benar tu hindai ingin sumuhun kata cuba ba tang bakadon kata pending cases ki beri henti pat kidang yo ban buhais no nakapor sakapor te ho istu baka pending litigation ka cases kimla ban kot menta kansan kandon ku prosedur hindai ni ko ke ibni dawa pat kalong ba di ban penkloy itip bak didon kilang position act ba kadi ban ka government kadi ban si position ban shim ni to ka jaka te kajing penslam na kalian ka sarkar ka buji he ka sarkar ba kiti ki marjula ki bahasa antai kidang buhai snong na kapor sakapor te abadi bitai bunta ni kum kaseng ila arai ba kat ba ka sarkar kadang slam niru ikiyeng mintai nyai tai be ba nya pembun be ki pai kasi kumala akran ne hab kati jaka don la sponsor ne la penyerap iki de kinu ki religious group untuk ban pensingan ki ban penbun pat ki tingi ku musang itip bakadon ke iku mata bat niru baki kila bande niru ni le katahi ba kadang Islam sarkar ban rai ban penmi kini ni nak kalian gijungiru indang pensna bikiya kabaar ka sulong no ba nakaliang jong Deputy Commissioner ila ai assurance ni ba akabade baki tu ki ba rimasi kumba ngalabatay na postport bakatay ka de hapo municipal area wala ka municipal board kala pa ka show post notice ki and hadu unta ka sim na don kono action te kan nakaliang Deputy Commissioner ila ai assurance ba ya ka banikong menta ki in pa sipo ka sila municipal board bakin pa pan pensangi anu mardor ikiti ki ba ri hapo municipal area ba kunjur ki ba puntu ki jabo siapo kawa kiba ya kajbo iki cuki ba punjbo ika kundo baka mariam berkawai te kata kadi ke ba siso na kanika jingkren ande hakapta bakadi baka eviction nindangnya page bagindangnya kren saka saka kumnu bangindi ban evic iki nomor ba adu mentak kum gaji studi kamdon kun ko report na kalian jongka office to Deputy Commissioner na kapo ka revenue department ku bakin tip kat nomor ki basa ante manu ba aja ka kumenta nakaliang kasunong nilai ibat tunjuk ay panukno umusi bandang epek hindi ka away pa bin ibat itu ki basahan ko kiyo ka epek manu ba yarap iki banyo epek kumnu kiyo ka epek klam kadar wasong sedikit kata ro kadi ka wi ka dak cingkeli bah kini kising ni go sipo ka election commission ban keli ba kumnu kiyo epek kiti ka ri basahan te but let's say dengan ibat kiyo iki epek ki juki lingba kinu ki through fraudulent means mencuong no tengir in nakaliang kesengin dawa ban cancel ya ka epek juki nakaliang ke jungi DC la pencai ba nakaliang jungi la apa ya ka ni ka bentai ya ka dorkas kungi la apa banyo ya report na po ka SP office bat nakaliang jungka Shillong Municipal nomor ba ka dorkas jungi ni pempaw ya kata
ba di ban beng marlor di kini ki bahasa bian tu kabar ban kini ki bari masih di ban syakhang bar kabalai ki kam uriya ki baca ya habidi biti ar bentar habidi bukan ki jingri masih bat kini ki kam jakhya bujuja tu nak pos report I disi la pha ki report te marsum pha ya report PE ba kini si kadon ko ka repetition ru bala file chapo hai ka ulesi kadon ka jing suki ha to kom ru ngamla pun tem nakaliang cungi pinchaya kata te ni nakaliang cungi ngimla shuban sange ma kum PE kani ka kis kalaya nyu kis labun bun snam ta palat apro snam te bali kam kut bali ka surka kadang Islam kata ka iki bangla shuban sange ai bikin aku Islam ini yang nanti kasih minang pun senawi nak approach support. Dan ketika jaka kalau ayah kumbah kendai kan, idon ki plot sentuh bah kia claim ki partis kia claim dan ki berusimet ki baik claim tu jaka dari baru kendai kan. Tak kum ka mistu jokalan position baka sarkar ka sim kata jaka kadi new ka tami baka bawan sim kata jaka. Bah aku tu jaka don kini ki beri ki bah sabihan. Manu ba ailat ki bansa itu de ki try ki barem ne ka sokar minta manu kim dan jikte tengi ong ba ka nakaliang da ka jongka deputy commissioner ne nakaliang ka board district kimtip kita manu wan song ni manu bonsa te ek pat kata ka influx mechanism kumnu UCM na ka por laban ong ba bakasi kanung kata ini namar we are protected by 6 schedule aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jor baka jaka jok sarkar kam tip manu kita ki bahasa genuine manu kita bangsa genuine te kunu kila ban statement bakasi kanung na ban efek kini ki boro ka jingele ka gini nang shikmat nang ya punjur kidon kisinja baka sengkan nang yishim kini kising ki banwan buat insat untuk yaki lak kubur yaki kambing election semua. Pemsum dai baka government ni kadai bandan at least ka data lani ka tanja survey ban tip kat nungut kita ki illegal settlers sa kata jaka. Kata ka bangi isu lingo ba nakaliang ka sarkar kam dan jintip. Habaka sarkar kam tip ti kamnu kilaban ong baki kilaban protect besi la syais ni wan ubriu na kejala ubri no penyap ni ubri terus munu mansa ante si ka security jongki nong song hante manu ban kit ban ba la dan kan jing jap susi te nang ni chikuman kumbangi la kimi la snai kayeng mintasi dari itu yang di tang distang nang kat benang penslam mantoyo manunai menyele bit bandang sna bun shu nang ba in ailat ki para kasih ki cungi bikila ban tu ki baduan nak longi ke bakam guna bikila ban chong te habaki ini ki barjala kelam siu di pobus dan kisah hente ka lat ki ofri ka ki ofri tingi ni man benang hapsiu ki bai wang hapsiu ki te kamnong ka iki ka kalong ka iki banu siliang buat ka ni kum kasang imla ban tolerate kum kini ki iki baru